the authority of Jesus. Ja tänane teema, millest ma räägin, on Jeesuse meelevald. I think sometimes people think that they have authority to heal, to deliver. Mõnikord inimesed arvavad, et neil on meelevald või vägi teha inimesi terveks. I want to talk to you about how authority operates. Ma tahan teile rääkida nüüd, kuidas meelevald toimib. Last week I was talking to a demon. Eelmisel nädalal ma rääkisin teemonile. I said to the demon, Ma ütlesin teemonile, I am a servant. I am a servant ma olen teenija of the master ja mul on minu siis valitseja who has all authority and power. ja temal on kogu meelevald ja And I vägi. watched the demon begin to tremble Ja siis ma vaatasin, kuidas teemon hakkas värisema in fear ja ta kartis. of that person, Ta kartis seda, Jesus. Jeesust. We don't come in our own authority. Nii et me ei tule mitte omaenda meelevallas. We come in his authority. Me tuleme tema meelevallas. We are only servants Meie oleme tema teenijad. of the master. Tema on meie isand. We are under his command. Ja meie kuulume tema valitsemise alla. That's why you should be careful about operating in your own authority. Ja sellepärast peaksid sa olema väga ettevaatlik, kui sa tahad omaenda meelevallas midagi teha. Careful of using the name of Jesus with your own authority. Ja kui sa kasutad Jeesuse nime, aga tegutsed omaenda meelevallas. We move in his authority. Me liigume tema meelevallas. The master says, do this, do that. Isand ütleb meile, tee seda. We move under his authority. Ja meie oleme alistunud talle ja tegutseme tema meelevallas. The name of Jesus Jeesuse nimi is given to us. on meile antud. Someone in the street can be blaspheming using the name of Jesus. Keegi tänaval võib kasutada seda Jeesuse nime ja võib seda, selle üle naerda. And obviously Jesus is not in that blasphemy. Ja Jeesus loomulikult ei ole selle sees. The 7 sons of Sceva Siis need Skeua pojad were casting out demons in their own authority. hakkasid omaenda meelevallas teemoneid välja ajama. In the name of Jesus that Paul preaches. Selle Jeesuse nimel, keda Paulus jutlustab. The demon said, Jesus I know, Paul I know. Siis teemon ütles, ja Jeesust ma tean, Paulust tean ka. But who are you? Aga kes sina oled? Who are you? Kes sina selline oled? Very important in doing deliverance that you know who you are. See on väga tähtis, et kui sa teed vabastusteenistust, siis sa tead, kes sa oled. You are a servant Sa oled teenija. of the master. Sa oled isanda teenija, sulane. Because it's a good idea, you haven't come in your own authority, Sa ei ole tulnud mitte iseenda meelevallas, but in the name of Jesus Christ. aga Jeesuse Kristuse nimel. About 40 years ago, Kusagil 40 aastat tagasi the Lord took me into a vision. isand viis mu nägemusse And I saw the great doors of heaven open. ja ma nägin, et suured taeva uksed tehti lahti. And I was in what looked like a throne room. Ja ma nägin trooni siis ruumi. And it had red carpet, royal carpet all the way down. Ja nägin, et sinna viis punane vaip. And I couldn't see the end of the room, but I knew that there was a throne there. Ma teadsin, et see on trooniruum, aga ma ei näinud selle ruumi lõppu. And on either side of this royal red carpet were kings and queens. Ja selle punase vaiba mõlemal poolel olid kuningad ja They kuningannad. had beautiful golden crowns Neil olid kuldsed kroonid. and royal garments. Neil olid väga ilusad rõivad. And they stood on either side of the royal carpet. Ja nad olid mõlemal pool seda punast vaipa. And the doors of heaven opened.
ja need taevauksed läksid lahti. In the book of Psalms, it talks about these royal doors that open. Ja psalmide raamatus räägitakse nendest Open ustest, you doors that the King of glory may come in. et uksed minge lahti, et aukuningas võiks sisse tulla. And I saw these great doors open and the King of glory came in. Ma nägin neid uksi avatud ja nägin, kuidas Jesus auisand Christ. Jeesus Kristus tuli sisse And he began to walk down the royal carpet. ja ta hakkas seda kuninglikku vaipa mööda minema. And all the royalty, as he came towards them, they cast their crowns before him. Ja kui ta siis lähenes nendele kuningatele ja kuningannale, nad võtsid need kroonid peast ära ja panid tema ette And they maha. lay prostrate before him, Ja nad kummardusid silmini tema ees, bowed before the King of Kings. kuningate kuninga ees. He is the King of Kings Tema on kuningate and the Lord kuningas of ja Lords. isandate isand. His name is Jesus Christ, Tema nimi on Jeesus the Son of Kristus. God. Ta on Jumala poeg. Someone say hallelujah. Öelge keegi halleluuja. 2 Corinthians 4:5 says, For we Teine do not Korintustele preach 4:5 ourselves, ütleb, et me ei jutlusta mitte iseendast, but Jesus Christ is Lord, aga isandast, Jeesusest and ourselves Kristusest as your servants. ja meist kui sulastest. When you cast out demons, pray for the sick, Kui sa palvetad haigete eest ja ajad välja teemaneid, remember who you are siis mäleta, kes sina oled and who He is. ja kes tema on. You are not the healer. Sina ei ole You are tervendaja. not the deliverer. Sina ei ole vabastaja. You do not have power or authority to do it. Sul ei ole mingit väge ega meelevalda ise teha seda. All authority and power has been given to Jesus Christ. Aga Jeesus Kristus on andnud sulle väe ja meelevalla seda teha. So, whatever comes from God overcomes. Nii et kõik, mis on tulnud Jumalast, see võidab ära. Whatever is born in heaven, born of God, will overcome in this world. Kõik, mis on sündinud ja tulnud taevast, see võidab ära maailma. Whatever comes from heaven will overcome. Mis tuleb taevast, see võidab ära. What comes from you has no power. See, mis tuleb sinust enesest, sellel ei ole mingit väge. 1 John 5:4. Esimene Johannese Whatever is born of 5:4. God overcomes the world. Kõik, mis on sündinud Jumalast, see võidab ära maailma. And this is the victory that has overcome the world. Ja see on see võit, mis on võidetud. Our faith. Meie usk on võitnud ära siis. Our faith Meie usk has overcome the world. on maailma ära võitnud. The goal, the focus, the sight of faith is Jesus Christ. Ja selle usu keskendumine ja eesmärk või fookus on Jeesus Kristus. Who is he who overcomes the world? Kes on see, kes võidab ära maailma? But he who believes Kui mitte see, kes usub, that Jesus is the Son of God. et Jeesus on Jumala poeg. Hallelujah. Halleluuja! Faith comes from heaven. Usk tuleb taevast. You know, the weapons of our warfare are not carnal, Meie võitluse relvad ei ole lihalikud, but are mighty aga need on võimsad, for pulling down strongholds, et kiskuda maha kindlustusi principalities. ja võimusid. Weapons come from heaven. Ja need on ka meile antud taevast. The name of Jesus comes from heaven. Jeesuse nimi tuleb taevast The gifts of the Spirit come from heaven. ja see vaimuant tuleb taevast. Faith that overcomes comes from heaven. Ja see usk, mis võidab ära maailma, tuleb taevast. Amen. Amen. I was in a meeting and I was sitting up the back. Ma olin koosolekul ja istusin taga reas. It was someone else's meeting. See oli kuskil mujal, mitte And a siin. demonized woman walked down the back Ja üks naine, kes oli seotud teemonist, tuli sinna taha, where I was sitting sinna, kus ma istusin, and said, I want to talk to you. ja ütles, tead, ma tahan sinuga rääkida, I don't want to talk to anyone else. aga teistega ma ei taha rääkida. And this demon was very proud. Ja see teemon oli väga uhke. I was having a holiday that day. Ja sellel päeval mul oli puhkepäev. And this demon was boasting.
ja see teemon hakkas kiitlema. And I said to the demon, Ja ma ütlesin teemonile, I see Jesus. ma näen Jeesust, Who are you? aga kes sina oled? Amen. Do you see Kas Jesus? sina näed Jeesust? He is great. Jeesus on He is suur, awesome. ta on vägev For him, nothing is impossible. ja temal ei ole mitte midagi võimatut. Jesus has power Jeesusel on vägi, to destroy the works of the devil. et hävitada saatana tegusid. The primary work of the devil is what? Mida saatan teeb? The primary work of the devil is sin. Saatan teeb pattu. What the devil wants to do in your life is cause you to sin. See saatan tahab, et sina teeksid pattu. The primary work of the devil is temptation. Ta tahab sind kiusata. 1 John 3:8. 1. Johannese 3:8. He who sins is of the devil, See, kes teeb pattu, on saatanast. for the devil has sinned from the beginning. Sest saatan on algusest peale pattu teinud. For this purpose the Son of God was manifested, Ja sellel põhjusel saigi ilmsiks Jumala poeg, that he might destroy the works of the devil. et ta hävitaks kuradi teod. Hallelujah. Halleluuja! When Jesus Christ comes among us, Kui Jeesus Kristus tuleb meie keskele, he has come with purpose. siis ta tuleb mingil eesmärgil. Everyone say purpose. Ütle eesmärk. I can't hear you. Ma ei kuule sind. Say it again. Ütle veel, eesmärk. When Jesus Christ comes among us, he has a purpose Jeesus tuleb eesmärgil sinu juurde. Tal to on eesmärk. destroy the works of the devil in your life. Ja see eesmärk on hävitada kuradi tööd sinu elus. Turn to your neighbor Pöördu oma naabri poole and say to them, ja ütle talle, Jesus is coming to you Jeesus tuleb sinu juurde tonight täna, to destroy the works of the devil. et hävitada kuradi teod su elus. What are the works of the devil? Mis siis on need kuradi teod? Sin, Patt, sickness, haigus, curse, needus, poverty, vaesus, oppression, rõhumine, every evil thing. iga kuri asi. Jesus has the authority Jeesusel on meelevald to destroy every work of the devil in your life. hävitada kõik saatana teod sinu Halleluuja. elus. Halleluuja! Praise the Lord. Kiitus Jeesusele! Mental illness Vaimne haigus is a work of the devil. on saatana tegu. He's come to destroy it. Ta on tulnud seda hävitama. Amen. Amen. Jesus said, Jeesus ütles Matthew 28:18, Mattuse 24. peatükis, all authority et kogu meelevald has been given to me on antud mulle in heaven and maa earth. peal ja taevas. Colossians 2:9, Kolostastele 2:9. for in him Sest temas dwells all the fullness of the Godhead bodily, on kõik jumalik kokku võetud and you are complete in him, ja sina oled täielikuks who tehtud is temas, the head kes on pea of all principality and power. kõikidele valitsustele ja võimudele. 1 Peter 3:22, 1. Peetruse Jesus 3:22. Christ has gone into heaven. Jeesus Kristus on He is tulnud at the right taevasse hand of God. ja ta istub Jumala paremal käel Angels and authorities ja tal on meelevald and powers ja võimud have been made subject to him. ja kõik need meelevallad ja valitsused on temale alistatud. Do you know who Jesus is? Kas sina tead, kes on Jeesus? That demon that seems so difficult, that seems so serious, so difficult. See teemon, kes näib olevat väga tõsine ja väga raske That sickness that seems impossible. ja see haigus ja patt, mis on väga rasked, tunduvad sulle. That circumstance that never changes. See olukord, mis tundub, mis kunagi ei muutu. That seems like a mountain. See tundub, et see on nii suur nagu mägi. Is nothing See ei ole mitte midagi before Jesus. Jeesuse jaoks. Put your faith in him. Usalda teda. Psalm 103:19. Lauludes on öeldud,
The Lord has established his throne in heaven, isand on pannud paika oma trooni taevas and his kingdom ja tema kuningriik rules valitseb over all. kõige üle. Everything Kõik belongs to him. kuulub temale. The earth is the Lord's, maa kuulub isandale and all its fullness, ja kõik, mis selle sees on, the world, maailm and those who dwell in it. ja need, kes seal maailmas on. This world does not belong to the devil. See maailm ei kuulu saatanale. Everything belongs to him. Kõik kuulub temale. He is God. Tema on Jumal. He is Lord of all. Tema on kõige isand. So he has this name, Jesus. Nii et ta nimi on Jeesus. And the Bible says that at the name of Jesus every knee shall bow. Ja Piibel ütleb, et Jeesuse nime ees kummardub iga põlv. There was a lady, I think she's here tonight. Patricia? Yes, she's here tonight. Come up, run up quickly, Nii. Patricia. Give her a big clap. Nii et Patricia had a vision in what city? This was Peterborough. In Peterborough, UK. ja see oli siis, tähendab Inglismaal, ta nägi siis ühe unenäo. And Patricia saw Jesus. Ta nägi Jeesust. Yes. And then what happened? It's difficult to explain, but when I saw him, Kui ma nägin Jeesust, first what happened, I felt something like push my here. It's ja like kui ma nägin knee. teda, siis Ja, nii. midagi Ja. oleks nagu löönud vastu mu seda põlve. And I felt on my knees. Ja Like ma this. langesin põlvili tänu sellele. Not only on knees, but on forehead. Aga mitte ainult põlvili, vaid ka mu pea läks vastu maad. And I was shaking. Ja ma värisesin. And I could not understand first. And I saw the white figure. Ma alguses ei saanud üldse aru ja ma nägin ühte valget figuuri. It was like a cloudish figure. See oli nagu siukene udune või nagu pilv selline figuur. It was like a human figure Ta as well. nägi välja Like nagu a inimene, cloudish. aga selline nagu pilvine või pilves udune. And if you remember how to look sun with when it's minus 20 degrees, is Ja- sparkling. Ja kui sa mäletad nüüd talvel, kui on näiteks -20 või rohkem ja siis, kui see lumi sätendab niimoodi. So Patricia saw Jesus standing on the platform with the worshippers, and an angel hit her knee, forced her to kneel, and then on her face before him. Every knee shall bow, and every tongue confess that Yes. Jesus Christ is Lord. Ja nii et ta nägi Jeesust platvormi peal ja ingel tõukas ta siis nii-öelda kummarduma Jeesuse ees ja ülistama teda. In him we live and move and have our being. Thank you, Nii Patricia. et temas me liigume ja oleme Hallelujah. ja elame. So the name of Jesus is highly exalted. Nii et täna on Jeesus kõrgele tõstetud. Ephesians 2:20. Eefesastele 2:20 Jesus is seated at God's right hand in the heavenly places, ütleb, et Jeesus istub taevases paigas ja isa paremal käel. far above all principality Ta on kõrgemal üle iga valitsuse and power ja and väe might ja võimu and dominion ja valitsuse and every name that is named. ja iga nimi, mida sa võid iial nimetada, What an awesome name. tema on selle üle. That name is so highly exalted. Ta on kõrgele tõstetud. It is so spiritual See on nii vaimne, that when we pray for people in that name, et kui me palvetasime inimeste eest, we don't have to even say that name.
siis me ei pea isegi ütlema seda nime, for that name to come in power. sest see nimi tuleb väes. You don't have to say Jesus, 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 Sa ei pea Jesus ütlema Jeesus, 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 Jeesus. for every person in the building. His name comes in power. Tema nimi tuleb väes That name has to be given to you. ja see nimi on antud sulle. It's the Holy Spirit On püha vaim, who gives us the name of Jesus. kes annab meile Jeesuse nime. It's the Holy Spirit See on püha vaim, who gives us the gifts of the Spirit. kes annab meile vaimuannid. In 1 Corinthians 12, 1 Korintastele 12 it says that he distributes them ütleb, et see, kes neid jagab, according to his will. ta jagab seda oma tahte kohaselt, nii nagu Hallelujah. tema tahab. The Holy Spirit comes, Püha vaim tuleb, he has will, temal on oma he has tahe, power, tal on vägi and he distributes as he wills. ja ta annab seda nii, nagu tema tahab. Everything is from above. Kõik on tema käes And we overcome ja me võidame, because we are born from above. sellepärast, et me oleme ülalt sündinud. We are servants of Jesus Christ. Me oleme Jeesuse Kristuse teenijad. Do you know that? Kas sa tead seda, The demons et teemonid know who is talking to them. teavad, kes nendega räägib. They know if you come in your authority or Nemad his teavad, authority. kas sa tuled oma meelevallas või Jeesuse meelevallas. We are children of the light. Meie oleme valguse lapsed. We are covered in armor of light. Jesus has power to forgive sin. Jeesusel on vägi patte andeks anda. Remember the paralytic man Mäletate seda halvatut? in Mark 2? Markuse evangeeliumis räägitakse temast. And Jesus looks at the paralytic. Jeesus vaatab selle inimese peale. He knows what everyone's thinking in the room. Ta teab, mida kõik seal mõtlevad. And he says, so that Ta ütleb, you know that the Son of Man has power to forgive. et sa siis te teaksite, et inimese poeg võib anda andeks patte. Get up and walk. Tõuse üles ja kõnni. My son, Minu poeg, your sins are forgiven. sinule on patud andeks antud. Jesus has authority to do miracles. Jeesusel on meelevald teha He imesid. has authority over nature. Tal on looduse üle And meelevald he has the authority to forgive you. ja tal on meelevald ka sulle andeks anda. He has the authority to forgive you. Tal on meelevald sulle andeks Only anda. Jesus has the power to forgive. Ja ainult Jeesusel on meelevald sulle andeks anda. When he shed his blood on the cross, Kui ta valas oma vere ristil, he has forgiven our sins. siis ta andis ka andeks patud. When you put your faith in him Kui sa paned oma usu and you temasse repent of your sin, ja parandad meelt oma pattudest, he will forgive you. siis ta annab sulle In the andeks. very moment that you repent, you are forgiven. Ja siis, kui sa oled meelt parandanud, sa saad kohe andeks. Hallelujah. Halleluuja! He has authority and power to forgive you Temal on meelevald ja vägi sulle andeks anda. and to cause you to be resurrected on the inside, Ja siis sa tõused üles surnuist enda sees. to be a new person, Ja sa saad uueks inimeseks. born again, Sa sünnid uuesti. completely changed. Sa oled täiesti muutunud. Halleluuja! Halleluuja! Hallelujah. Halleluuja! For those who are watching online and in the room, Ja need, kes on siin ja let's bow our heads vaatavad in prayer. nii et kui palvetame, Holy Spirit, come. püha vaim, tule. Help us to see ourselves. Aita meil näha iseennast. Cause us to see our sin, Näita meile meie pattu, that we might be forgiven. et meile sa saaksid andeks anda. Right now, the Just Holy Spirit nüüd. is working in your hearts. Ja püha vaim töötab sinu südames. If you are aware of sin in your life, Kui sa tead täpselt, mis patt sinu elus on, sin of the mouth, ütle välja. gossip, Kui see on Lying. valetamine, slander, kui sa räägid kedagi taga, räägid tühja, sins of the heart, kui on südamepattud, jealousy,
kadedus, greed, ahnus, lust, himu, sins of the occult, okultsed patud, witchcraft, nõidus, sins of the eyes, silmade patud, what you watch. see, mida sa vaatad. Are you watching violence, Kas sa vaatad kurjust, pornography, vägivalda, pornograafiat, sins of the ears? kõrvade patud? Are you listening to gossip? Kas sa kuulad Are you listening to secular music? maailma muusikat? Are you listening to that which is ungodly? Kas sa kuulad neid asju, mis ei ole Jumalast? Jesus Christ has the power to forgive you. Jeesus Kristusel on vägi sulle andeks Is there anda. unforgiveness in your heart? Kui sul on andeks andmatus sinu südames, Jesus Christ can change your heart. siis Jeesus Kristus võib muuta sinu südame. Break the chains in your life. Ta saab murda ahelad su elus. Deliver you from condemnation. Ta teeb su hukkamõistust vabaks. Justify you as if you had never sinned. Ta teeb su õigeks nii, nagu sa poleks kunagi Make pattu you as white teinud. as snow. Ta teeb su valgeks nagu lumi. If that's what you want, put your hand to Kui sa Jesus. tahad seda, tõsta oma käsi Jeesuse poole. Tell him your sin as your hand is raised. Ütle oma patud, kui su käsi on tõstetud. Online. Ütle. Tell him your sin. Ja kui Raise sa your hand vaatad online. meid online'is, And tõsta tell oma Jesus your käsi sin ja ütle tonight. ka Jeesusele oma patud täna, just nüüd. Be forgiven. Sulle on andeks Be antud. forgiven. Sulle on andeks Be antud. born again. Sa oled uuesti Be sündinud. changed. Ole muudetud. Be changed. Ole muudetud. Power of God's going through people tonight. Ja Jumala Power of vägi, God's going through Jumala people vägi tonight. tuleb inimeste Changing üle your life. ja muudab sinu Changing elu your mind. ja muudab sinu He mõtlemist. has the authority to do it. Ja see on Jeesuse meelevald. Believe him right now. Usu temasse just nüüd. Believe that he has the power and the authority to do it right Ja now. usu, et temal on vägi ja meelevald And he seda will teha. change your life. Ja siis ta muudab Forgive su your elu. sin. Ta annab sulle Turn your andeks life upside down and roundabout. ja pöörab su elu teistpidi. Hallelujah. Halleluuja. Someone give Jesus a shout. Nii et hüüdke Jeesusele keegi ometi. Amen. 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 Oh, yeah, my daddy, and he made me whole. He gave me life, it's a brand new day. He freed my mind and he made me sing. Jesus Christ is my Lord and King. I got the joy